ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғаюрзода. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тасдиқи фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи чоруми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. шуруъ аз 10 декабри соли 2020 дар саросари кишвар нерӯи барқ пурра таъмин карда мешавад. бисёр таҷҳизотҳои каммасрафи замонавӣ истеҳсол гардидааст. шаҳрвандон бояд ки аз таҷҳизотҳои каммасрафи замонавӣ истифода баранд. идомаи рақобат миёни иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی آزمون است که در همین آزمون اشتراک کردن کس میتواند که مفکوره خود را وسیع نماید. боздоштӣ қочоқчиён ва мусодираи зиёда аз 12 килограмм маводи нашаовар аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. чорабиниҳои тарғиботӣ ҷиҳати пешгирии вайроншавии оилаҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи якҷояи чоруми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. гузориши Самандар Искандарзода. 10 декабри соли 2020 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи якҷояи чоруми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар кори ҷаласа раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, муовини якум ва муовинони сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазирон ва раисони кумитаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ, раиси палатаи ҳисоб, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва раиси бонки миллии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа доир ба тартиби кор, интихоби ҳайати котибот ва тасдиқи рӯзномаи он қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. бо пешниҳоди раиси кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ Фарҳод Раҳимӣ тартиби инъикоси кори ҷаласа тавассути воситаҳои ахбори омма тасдиқ гардид. сипас тибқи рӯзномаи ҷаласаи якҷоя аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба баррасии масъалаҳо шурӯъ карданд. аз рӯи масъалаи рӯзномаи ҷаласаи якҷояи чоруми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Зариф Ализода доир ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод кардан ва таъин намудани аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод. аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарафдории тасдиқи фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод кардан ва таъин намудани аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якдилона овоз доданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, муовини якум ва муовинони ӯ, вазирон ва раисони кумитаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки тавассути меҳнати содиқона ва софдилонаи худ сазовори боварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон гардида ба мансабҳои олии давлатӣ ва пуршарафу масъулиятнок таъин гардидаанд, самимона табрик гуфта дар фаъолияти минбаъдаи онҳо бурдбориҳо таманно намуданд. бо ҳамин ҷаласаи якҷояи чоруми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум кори худро анҷом дод. имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои иттиҳодии давлатҳои мустақил тариқи видеоконференсия баргузор гардид, ки дар он роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуд. дар ҷараёни мулоқот самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. роҳбарони ҳайатҳо бо назардошти паҳншавии мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 дар аксар кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати рушди ҳамкориҳои бисёрҷониба дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, амниятӣ, табодули афкор намуданд. таъкид карда шуд, ки бо дар назардошти эълон гардидани Душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 бо беҳтар гардидани вазъи санитариву эпидемиологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории як қатор чорабиниҳо дар доираи иттиҳод пешбинӣ мешавад, ки бар рушди муносибатҳои байнидавлатӣ дар ҳамаи соҳаҳо мусоидат хоҳад кард. дар фарҷоми ҷаласа лоиҳаи 13 санад барои баррасӣ ба шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил пешниҳод мешавад, тасдиқ намуданд. муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба мардуми шарифи Тоҷикистон. ҳамватанони азиз, ба иттилои шумо мерасонем, ки дар сохторҳои энергетикии мамлакат тамоми корҳои оғозгардидаи таъмир ва тадбирҳои назоративу профилактикӣ ба анҷом расонида шуданд ва шуруъ аз 10 декабри соли 2020 интиқоли нерӯи барқ дар кишвар пурра ҷорӣ гардид. имсол бо сабаби вазъияти маълум ин амал кашол ёфт, ки барои ин аз муштариёни муҳтарам маъзарат мехоҳем. ҳамватанони азизи мо хуб медонанд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ ва махсусан солҳои охир дар соҳаи энергетикаи мамлакат таҳаввулоту дигаргуниҳои зиёд ба амал омаданд. пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи хоса ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нерӯгоҳҳои барқи обии Сангтуда 1, Сангтуда 2, маркази дуюми барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва 10 нерӯгоҳи хурди барқи обӣ сохта ба истифода супорида шуданд. ҳоло дар асоси нақшаҳои тасдиқ гардида таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои барқи обии Норак, Қайроқум ва Сарбанд амалӣ шуда истодааст. ҳамаи ин имконият фароҳам овард, ки дар Тоҷикистон аз 14 январи соли 2017 маҳдудияти интиқоли барқ пурра бардошта шавад. бояд гуфт, ки мо эҳтиёҷоти мамлакатро то ба имрӯз танҳо бо нерӯи барқи истеҳсоли худӣ таъмин карда истодаем, ки ин албатта самараи татбиқи сиёсати энергетикии ҳукумати Тоҷикистон мебошад. ҳамзамон бо ин ширкати барқи тоҷик аз тамоми муштариёни нерӯи барқ хоҳиш менамояд, ки бо мақсади мусоидат намудан ба таъмини пурраи мамлакат бо нерӯи барқ аз ҳар киловатт-соати он сарфакорона ва мақсаднок истифода баранд. бахусус соли ҷорӣ, ки аз рӯи мушоҳидаву арзёбии мутахассисону коршиносон ҳаҷми захираҳои обиву энергетикии мо хеле маҳдуд буда, захираи барф дар ҳавзаи ташаккулёбии оби дарёҳои мамлакат нисбат ба соли 2019 44% кам мебошад. обанбори нерӯгоҳи Норак ҳанӯз 2 сентябри соли 2020 то нуқтаи ниҳоӣ аз об пур карда шуд, вале бо сабаби дар моҳҳои охир кам шудани оби дарёи Вахш ва нисбат ба солҳои гузашта беш аз 2 метр кам гардидани захираҳои оби обанбори нерӯгоҳ, инчунин аз рӯи пешгӯиҳои обу ҳавошиносон хунук омадани зимистони дар пеш истода, ҳар як сокини мамлакат ба масъалаи истифода бурдани нерӯи барқ бо инсофона, сарфакорона ва ба масъулияти баланд муносибат намояд ва ба исрофкорӣ роҳ надиҳад. соли ҷорӣ яке аз солҳои гармтарин ва камоб дар миқёси минтақа ва махсусан Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар Тоҷикистон 99% нерӯи барқ аз ҳисоби об истеҳсол карда мешавад, яъне бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодӣ бевосита ва танҳо аз захираҳои об вобаста мебошад. бори дигар хотиррасон месозем, ки тибқи таҳлилҳо зимистони имсола сарду тӯлонӣ меояд.
захираи об то охири зимистон басанда аст, лекин агар мо хоҳем ки фасли зимистонро бемушкилӣ паси сар намоем, яъне барои ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли барқ зарурат пеш наояд, бояд ба истифодаи оқилонаву сарфакорона ва мақсадноки нерӯи барқ дар ҳар як оила, ташкилоту муассиса ва корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ сарфи назар аз шакли моликият эътибори ниҳоят ҷиддӣ ва аввалиндараҷа диҳед. ба таваҷҷӯҳи мардуми Тоҷикистон мерасонем ки ширкати барқи Тоҷик ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ гузоштани мардум нест. роҳбарияти олии мамлакат низ доимо дар талоши таъминоти пурраи мардум бо барқ мебошад. доир ба ин масъала дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсус таъкид шудааст. истеъмолкунандагон ва тамоми сокинонро зарур аст ки барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва истифодаи сарфакоронаи он аз ҷумла тавассути истифодаи васеъи технологияҳои каммасраф кӯшиш намоянд. танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем дар солҳои наздик ба истиқлоли энергетикӣ ноил гардем. бинобар ин бори дигар хотиррасон месозем ки фақат истифодаи сарфакоронаву оқилонаи нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як оила ва тамоми ташкилоту муассисаҳо кафолат медиҳад ки мо зимистони имсоларо бе ягон маҳдудият пушти сар намоем. давоми чанд муддат дар минтақаҳои гуногуни мамлакат интиқоли нерӯи барқ зина ба зина қатъ мегардид. ин тадбир ба хотири пеш гирифта шуда буд ки нақшаи корҳои таъмирӣ профилактикӣ бехатар ва босифат анҷом дода шавад. шуруъ аз санаи 9 декабри соли 2020 муроҷиатномаи барқи Тоҷик интишор гардид ки дар он бобати дар ниҳоди энергетикӣ анҷом ёфтани тамоми корҳои таъмирӣ ва назоратии профилактикӣ ва аз 10 декабри соли 2020 пурра интиқол ёфтани барқ дар кишвар хабар дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар замони муосир инкишофи ҳаёт аз энергия ва нерӯ вобаста мебошад. бо назардошти муҳимияти он, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ расидан ба истиқлоли энергетикиро яке аз ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуд ва бо роҳандозӣ намудани нақшаву барномаҳои мушаххас дар ин самт сокинони мамлакат ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. агарчи аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири таъмини пайвастаи аҳолӣ ва корхонаву ташкилот бо нерӯи барқ тадбирҳои мушаххас рӯи кор гирифта шуда марҳила ба марҳила татбиқ мегарданд, шаҳрвандонро низ зарур аст дар ин самт масъулиятшинос бошанд. чӣ гуна? албатта бо роҳи сарфакорӣ, аз ҷумла тавассути истифодаи васеъи технологияҳои каммасраф дар вақти нолозим хомӯш намудани нерӯи барқ ва пардохти ҳатмии ҳаққи барқи истифодагардида. пеш аз ҳама дастовардҳои соҳаро бояд қадр намуд. ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ зарур аст. اگر ما چقدره که نیروی برق استحصال نماییم و در استفاده آن یعنی معرفت بلند استفاده بری آن نشان دهیم صرفکاران استفاده نبریم نورسایی برق یعنی دیده می شود. در برابر زیاد گردیدن اقتدارهای انرژتیکی و مکمل شدن نظام برقرسانی در مملکت همساله طلبات به نیروی برق نیز افزایش یافت و من بعد افزایش می‌یابد. از روی نشانداد شرکت برق توجیک در زمینه زیاد گردیدن اهالی مملکت هر سال شماره مشتریان اجتماعی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان اطراف 25000 زیاد می شود. این یک پهلوی مسئله. جانب دیگر به کار انداختن زیاده از 2000 کارخانه‌های استحصالی در دوران استقلال دولتی می باشد. یکی از راه‌های صرفکارانه استفاده نمودن نیروی برق این دست کشیدن از تجهیزات‌های خودساز میباشد. دست کشیدن از استفاده لامپ‌های تفسان میباشد که این زمان چیزی که به همه معلوم است بسیار تجهیزات‌های کم مصرف زمانوی استحصال گردیده است. شهروندان باید که از تجهیزات‌های کم مصرف زمانوی استفاده برند. مراجعتنامه شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق توجیک انتشار گردید که در آن بابت در نهاد انرژتیکی انجام یافتن تمام کارهای تعمیری و نظارتی پروفیلاکتیکی و از 10 دکبر سال 2020 پورره انتقال یافتن برق در کشور خبر داده می شود. دوام یک چند مدت در منطقه های گوناگون مملکت انتقال نیروی برق زینه به زینه
قطع می‌گردید. این تدبیر به خاطر پیش گرفته شده بود که نقشه کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی به خطر و با صفت انجام داده شوند. خوشبختانه ما تا امروز توانستیم که تمام زیرستگاه‌ها، تجدید نیروگاه‌های برقی، آبی و خطهای بلند شدت را پورا تامین نماییم و شروع از 10 دکبر سال جاری ساکنان مملکت می‌توانند پورا با برق دائمی تامین باشند. در دوره زمستان شبکه‌های برق شهر دوشنبه به خاطر تامین همیشگی اهالی با نیروی برق تدبیرهای مشخص را راه اندازی نموده میان اهالی کارهای فهماندهی را بیشتر به راه ماند. از آن جمله 11 عدد کارخانه‌های آهنگودازی که استفاده نیروی برقشون خیلی زیاد بود از شبکه برق جدا کرده شد. 77 عدد نانوارخانه‌ها که با دستگاه‌های خودسازی غیر استانداردی فعالیت می‌کردند از شبکه‌های برق جدا کرده شد. زیاده از 10,000 عدد مراجعتنامه‌ها عاید صرفه نمودن نیروی برق به اهالی کشور تقسیم کرده شد. اینچنین رول‌های ترغیباتی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک بابت منتظم تامین بودن مردم و کارخانه و مؤسسه‌ها با نیروی برق تمام چاره‌ها اندیشیده شده است و اگر هر یکی ما مشتریان نیروی برق از آن صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بریم، این هم یک عامل و کفالت به محدودیت نیروی برق در دوره زمستان می‌گردد. عامل اساسی فعالیت منتظم شبکه‌های برق در شهر و ناحیه‌های مملکت به پرداخت سریوقتی حق استفاده نیروی برق وابستگی دارد. در همین زمینه مشتریان را ضرور است که مدنیت صرفه نیروی برق را به راه مانده از لامپ‌ها و تجهیزات کم مصرف برقی استفاده برند. گزارش همکارانمان از شهر بختر. شبکه‌های برق جنوبی ولایت ختلون تمام نهاد زیرساحه را به دوره نوبتی زمستانگذرانی آماده کرده میان مردم و شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های ولایت جهت پیشگیری از تلفات نیروی برق کارهای فهماندهی انجام می‌دهند. امروز در شبکه‌های برق شهر بختر 22985 مشتری به قید گرفته شده است که شبانه‌روزی با برق تامین می‌باشند. مشتریان ما عاید پرداخت یک استفاده نیروی برق سالانگاری کنند، یعنی بعضی بهانه‌ها مبلغ برق را پرداخت نمی‌نمایند. بعضی حالت‌های می‌شود که در حساب‌کنک‌های برقی مبلغ‌های زیاد جمع می‌شوند و ولی مشتریان پرداخت نمی‌نمایند مبلغ برق را. عامل اساسی در تامین شبانه‌روزی و سالانه اهالی با برق این مقصدناک استفاده بردن از نیروی برق دانسته می‌شود. در زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان راجع به منع نمودن لامپ‌های سوزان و گذارش به لامپ‌های کم مصرف برقی همچنین عاقلانه برخوردار شدن از نیروی برق، متخصصان ساحه در ولایت ختلون کارهای نظررس ساحوی به انجام می‌رسانند. تمام ساکنان را ضرور است که کمی هم باشد با یعنی الटरनेटिव گذارن با انگشت و با هیزم و با گاز طبیعی که در ما امروز نیست و گاز مایع یعنی چیزی که استفاده بری در برق است باید همگان کمتر از این دلسوزی نسبت سوهای برق نیز داشته باشند. مسئله صرفه و سرشته‌کارانه استفاده بردن نیروی برق پیوسته تحت نظارت قرار گرفته تنها مسئولیت خاص شهروندان ضرور است تا سری وقت مبلغ استفاده کرده نیروی برق را پرداخت کنند. متاسفانه در این مورد بعضی مسئله‌ها جای دارند که موجب مانع شدن به پیشرفتی کاری ساحه می‌گردند. هر چیز زودتر باید مبلغ‌های قرض استفاده شده نیروی برق باید پرداخت گردد. مشتریان ما از انگشت و از هیزم استفاده برند. نیروگاه برق آبی فتح‌آباد ناحیه تاجیک‌آباد بعد تعمیر و برقرارسازی به فعالیت آغاز نمود. عین حال از اقتدار موجوده این منبع نورآفر قریب 200 خواجگی با نیروی برق دائمی تامین می‌باشند. گزارش ایدگولی محمود. نیروگاه برقی آبی فتح‌آباد ناحیه تاجیک‌آباد در روند برنامه بنیاد سلسله نیروگاه‌های خرد در منطقه‌های کوهستان سال 2010 در ساحل دریای شورک ساخته به استفاده داده شده است. نیروگاه برقی از یک اگریگات عبارت بوده. طبق لایحه اقتدار لایحه‌ای در صورت موجود بودن ذخیره آب 283 کیلووات و استحصال میانه سالانه قوه برق 17676 کیلووات را تشکیل می‌دهد. با گذشت سالها بیشتر تجهیزات نیروگاه برقی آبی فتح‌آباد کارخورده شده
ضرورت از نو برقرار کردن آن پیش آمد تا این منبع نورآفرین با اقتدار پیش بینی شده فعالیت نماید. این سال در نیروگاه تعمیر جاری گذراندیم و همه اون کارهای ضروری که برای انجام دادن لازم بود ما انجام دادیم و نیروگاه معتدل کار میکنه. کانال آبگذر نیروگاه از لویکا و ریزش‌های کوهی تازه کرده شد. نیروگاه خود نیروگاه را رنگ و بار کرده شد. از روی معلومات شبکه‌های برق ناحیه تاجیک‌آباد، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ، تشکیلات و کارخانه‌های عمل کننده و اهالی در مجموع 7500 مشتری به قید گرفته شده است که در یک شبانه روز 55 تا 65 هزار کیلووات ساعت طریق 500 کیلومتر خطهای برق گوناگون شده، 217 عدد ترانسفورماتور و یک عدد زیرزگاه عمل کننده با نیروی برق تامین کرده می شوند. با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق، اینچنین سر وقت پرداخت نمودن برق استفاده شده مشتریان قریب 5000 حساب کنک های برقی از داخل بنا و خانه های استقامتی شهروندان بیرون برآورده شدند تا بدین وسیله نظارت نیروی برق استفاده شده مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر کارخانه های استحصالی عمل کننده حدود جماعت های دهات پرزور کرده شود. با مقصد بازم بهتر شدن فعالیت ساحه، مرحله به مرحله کارهای تعمیر و برقرارسازی خطهای برق و زیرایستگاه‌ها انجام داده می شود تا تامینات نیروی برق باز هم بهتر و خوبتر گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ифодакунандаи ормонҳои миллӣ, таҳкими истиқлоли давлатӣ ва муҳимтар аз ин азму иродаи мардум мебошад. 10 декабри соли 2020 аз таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон 26 сол пур шуд. бо ин мақсад имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон дар мавзӯи ҳизби ормонҳои миллӣ ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар ин бора Нуриддини Қурбон ва Баҳодур Қурбонзода гузориш омода намуданд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон 26 сол муқаддам дар вазъияти ниҳоят ҳассоси сиёсии мамлакат таъсис ёфта яке аз дастовардҳои бузурги арзишманди замони истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад. дар ҳамоиши ҷумҳуриявӣ ки имрӯз дар мавзӯи ҳизби ормонҳои миллӣ ташкил карда шуд, дар он муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, муовини раиси маҷлиси намояндагон ва муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доштанд. нахуст муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон азизи абдуҷаббор абдуқаҳҳор паёми шодбошии раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба муносибати рӯзи таъсисёбии ҳизб ироа намуд. таъкид карда шуд ки 26 сол пеш, яъне 10 декабри соли 1994 ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо ибтикорҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати ифодаи азму иродаи мардуми шарифи тоҷикистон таъсис ёфта бо рисолати мардумсолорӣ таҳкими сулҳу субот, ҳифзу гиромидошти арзишҳои миллӣ дар байни ҷомеа мавқеи устувори худро пайдо кард. иштирокчиён дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҳизби зодаи истиқлол, заминаҳои ташаккул, авлавиятҳо ва бартариятҳо, эмомалӣ раҳмон асосгузори ҳизби халқии демократии тоҷикистон, мавқеи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар низоми сиёсии тоҷикистон ва ғайра маъруза карданд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлолии мамлакат буда, имрӯз ҳизби халқии демократии тоҷикистон масъулияти бузурги ватандорию ватансозиро ба ӯҳда дорад. бояд таъкид намуд ки саҳм ва мавқеи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар раванди демократикунонии ҷомеа назаррас буда, то имрӯз тавонист ҳадафҳои бузурги созандаро дар амал татбиқ созад. 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва саноатикунонии босуръати кишвар дар барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон мавқеи калидӣ дошта,
ин ҳадафҳо марҳила ба марҳила амалӣ гардида истоданд. баромадкунандагон изҳор доштанд ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҷиҳати рушди низоми қонунгузории кишвар, таҳкими рукнҳои давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳифзи сулҳу субот ва амнияти иқтисодии кишвар, низоми ҳуқуқии давлатро дар доираи сиёсати ҳуқуқии ягона ва ҷавобгӯ ба манфиатҳои мардуми кишвар ва давлати тоҷикистон такмил дода, дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар фарҷоми чорабинӣ ба собиқадорон ва аъзоёни фаъоли ҳизб ки дар татбиқи ҳадафҳои созандаву бунёдкорона саҳми назаррас гузоштаанд, бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. имрӯз низ дар шаҳри душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китобас идома ёфта. иштирокчиён аз рӯи 5 номинатсия баромад карда дар назди аъзои ҳакамон маҳорати худро нишон доданд. ҳадафи асосии озмуни мазкур он аст ки китобхониву китобнависӣ дар ҷомеа боз ҳам бештар ривоҷ ёбад ва сатҳи маънавию ахлоқии ҷомеа, суханвариву суханшиносӣ ва ба қадри сухану эҷодкорони сухан расидани аҳли ҷомеа боз ҳам беҳтар гардад. гузориши бобокалон амизода. динора кароматзода, сокини ноҳияи данғарӣ вилояти хатлон, яке аз иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. дар номинатсия аз ёд кардани осори адибони классикии тоҷик мебошад. ӯ бо хондан ва аз ёд кардани зиёда аз 500 байту достон, ғазал ва китобҳои бадеӣ дар миёни дигар иштирокдорони озмун фарқкунанда аст. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар даври чорум аз рӯи номинатсияи якум, яъне номинатсияи осори адибони классики тоҷик иштирок мекунам. аъзои фаъоли китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва аъзои фаъоли маҳфили ҳамешабаҳор мебошам. дар ин озмун 113 ғазал, 120 рубоӣ, 500 байт достон, 100 байт қасида, 400 ознаҳои гуногуни шеърӣ, 60 китоби адабиёти классики тоҷикро аз худ намудам. шумораи иштирокчиён дар даври ҷамъбастии озмун 267 нафарро ташкил медиҳад ки 67 нафар дар номинатсияи аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик, 62 нафар дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик, 54 нафар дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик, 61 нафар дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони ҷаҳон, 23 нафар дар номинатсияи шоирӣ мебошанд. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи аввал хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик ширкат меварзам. бояд қайд намоям ки имсол ман бори аввал аст ки дар ин озмун иштирок дорам. то имрӯз ман зиёда аз 150 ғазал, зиёда аз 150 рубоӣ, зиёда аз 350 байт аз достон ва 200 байт аз дигар навъҳои шеъриро аз худ кардам ва дар ин озмун дар даври ниҳоӣ ширкат меварзам. ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ озмунест ки дар ҳамин озмун иштирок кардан кас метавонад ки мафкураи худро васеъ намояд, тарзи фикронии он шахс дигар шавад, аз вақтҳои беҳуда намегардаду ба китоб хондан, ба васеъ намудани мафкураи худ дониш аз худ мекунад ва дар ҳама ҷо шахси китобдону китобхон соҳиби мақом ва обрӯи зиёде мегардад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соли дуюм аст ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор мегардад. маврид ба таъкид аст ки дар заминаи баргузории озмуни мазкур садҳо нафар роҳ ба китобу китобхона ва китобхонӣ меорад. дар ҷанбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ғолибон бо шоҳҷоиза, мукофотҳои пулӣ ва диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. бобокалон амизода, холмуҳаммади давлат, фирӯзи мусо, ахбор. дар доираи амалисозии иқдоми шаҳри сабз ки аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ эълон гардидааст, аз ҷониби масъулини вазорату идораҳо ҷонибдорӣ ёфта тадбирҳои ниҳолшинонӣ вусъат пайдо менамоянд. гузориши ҳамкоронамон. муроҷиати раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ
ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанбе имрӯзҳо аз ҷониби тамоми сокинони пойтахт, кормандони вазорату идораҳо ва дигар сохторҳои дар пойтахт кору фаъолияткунанда новобаста аз шакли моликияташон ҳамовозии амиқ пайдо намуда, дар ин самт аллакай як қатор корҳои назарраст ба анҷом расонида шуданд. Нақшаи чорабиниҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шинонидани ниҳолҳои дарахтон дар мавсими тирамоҳи соли 2020 ва баҳори соли 2021 дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе тасдиқ гардид. Бо мақсади амалӣ гардонидани муроҷиатномаи раиси шаҳри Душанбе имрӯз аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи чашмасори шаҳри Душанбе арчаҳои ҳамешасабз шинонида шуд. аз рӯяи кормандони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ин маъракаи ниҳолшинонӣ фаъолона иштирок доштанд маълум буд ки онҳо бо як масъулияти баланди сокини пойтахти кишвар буданд кӯшиш менамоянд ки дар хурраму сарсабз гардонидани Душанбеи ҳамешаҷавон саҳмгузор бошанд. қайд гардид ки минбаъд ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе маъракаи ниҳолшинонӣ аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дода хоҳад шуд. вазъи боду ҳаво ва боронгариҳо дар қаламрави мамлакат барои шинонидани ниҳол хело мусоид мебошад. бо истифода аз ин дар ҷамоати деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳашари умумӣ ташкил гардида бо ҷалби сокинон ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. гузориши хабарнигорони мо. ниҳолшинонию сабзкорӣ як рукни ободии маҳалли зист ба ҳисоб меравад. дар ин давраи фасли сол ба андешаи олимони соҳаи кишоварзӣ ва боғпарварон шинонидани ниҳол ба манфиат буда зуд нашъунамо меёбад. бо ин мақсад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ташаббуси мақомоти давлатӣ рӯзҳои истироҳатии сокинони маҳаллӣ, аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳои кишоварзӣ ҳашари дастаҷамъӣ ташкил намуда дар шафати роҳи мошингарди ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Дадабои Холматов ва Исмоил Ҳамзаалиев ниҳолҳои ҳамешасабзи Санавбар ва дар қатори дуюм Сафедор шинониданд. дар маъракаи сарсабзию ободгардонии маҳал баробари иштироки шумори зиёди аҳолӣ техникаҳои корӣ барои ҳамвор кардани замин, кофтани чуқурӣ истифода гардид. ниҳолҳои Санавбар ва Сафедор аз хоҷагиҳои ниҳолпарварии ҳудуди ноҳия ки то ин вақт парвариш гардиданд ва ба обу иқлими маҳал мувофиқ шуданд оварда шуд. имрӯз дар ҷамоати Дадабои Холматов маъракаи ниҳолшинонии капузоркунӣ мо тасмим гирифтем ки қадрҳои протоколӣ шинондани дарахтони ҳамешасабз ва сафедор шинонда истодаем. олимони исҳои кишоварзӣ тавсия доданд ки шинондани дарахтони ҳамешасабз сафедор дар даври тирамоҳ беҳтар мебошад, чунки дар замистон ҳамино наъми худ ҷавида афзоишаш нисбат ба пештар беҳтар мебошад. дар рафти ҳашари дастаҷамъонии ниҳолшинонӣ дар баробари кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, олимони соҳаи боғпарварӣ оид ба тарзи интихоби ҷой, шинонидани ниҳол, ғизодиҳӣ ба сокинон машварат дода рафти корҳоро назорат намуданд ва ин кор бо мақсади сабзишу нашъунамои ниҳолҳои шинонидашуда амалӣ карда шуд. дар рафти ҳашари ниҳолшинонӣ ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти ба номи Дадабои Холматов, ҷамоати Исмоил ва ҷамоати деҳоти ёвии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сурат гирифт, беш аз 35 000 ниҳоли сафедор, 1000 бех ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ шинонида барои нигоҳубин ва нашъунамои ояндаи онҳо таъмин ба оби полизӣ, шахсони мутасаддӣ, хоҷагиҳое ки заминҳои онҳо дар наздикии ин маҳал ҷойгиранд, вобаста гардиданд. ва имрӯз дар ҳамаи 12 ҷамоати деҳоти ноҳия ҳашари ободонию ниҳолшинонӣ баҳри тозагию сарсабзии маҳал сурат гирифт. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар натиҷаи гузарондани амалиёти фаврии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ як ҳолати қочоқи маводи нашаовар пешгирӣ карда шуд. дар натиҷа аз гурӯҳи қочоқчиён ки шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон буданд ба миқдори беш аз 12 килограмм маводи нашаовар ва як адад силоҳи оташфишони шикорӣ мусодира карда шуд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. 3 декабри соли 2020 дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон боз як кӯшиши убури ғайриқонунии хатти сарҳади давлатӣ ва қочоқи маводи мухаддир аз тарафи гурӯҳи 5 нафараи қочоқбарони афғон бо роҳбарии шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон Иброҳим ва Ориф ошкор ва пешгирӣ гардид. ҳангоми кӯшиши боздошт намудан қочоқбарони
افغان به امر گروه اپراتیوی در خصوص ایستادن اطاعت نکرده مقابلیت شدید مسلحانه نشان دادند. در رفت عملیات جنگی یک نفر اعضای گروه قاچاقبر زخم برداشته همراه با هممسلکانش به سمت جمهوری اسلامی افغانستان فرار نمودند. ضمن از نظرگذارانی جای حادثه یک عدد سلاح آتشفشانی شکاری قدرش 12 میلیمتره با تیرهایش و زیاده از 12 کیلوگرم مواد مخدر نوعی افیون و بانکدانه دریافت و مصادره کرده شد. در رفت چورابینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی شریک جنایتی گروه ترانسمیلی قاچاقبران افغان شهروند جمهوری تاجیکستان رجب حسین نظرویچ سال تولدش 1983 ساکن نویه میر سعید علی حمدانی بازداشت گردید. هنگامی در نواس بودم خورشید نو معلوم قطیم اونجا بود. بعد یه نواس برآمدم با ما زنگ زد که من تدا مواد مخدر روی میکنم. بعد چند صحبت کرد بعد گمشید چند بعد ابراهیم نو معلوم افغانستان با ما زنگ زد که خورشید در سرحد کشتم من تدا مواد مخدر دسترس میکنم. بعد سنه 29 نوامبر با ما زنگ زد که ما مواد مخدر روی کردم برای سون بیو ما مواد مخدر بگی رفتیم اما سون گفتیم نیفتیم اما زنگ زد که وضعیت بزیبای تلفن تا بکش 4 دکتر 2020 کارکنای امنیت ملی من رو خانه دستگیر کردم. اوید به حالت مذکور با دسترسی ماده‌های 200 قسم‌های 3 و 4 335 قسم 2 289 قسم 3 و 195 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. جهت پورا از بین بردن معاملات غیرقانونی مواد مخدر اینچنین به جزا کشیدن اشخاص جنایتکار سهم کل ساکنان کشور ضرور است. کارمندان ساختارهای حفظ حقوق تنها با تکیه به کمک و دستگیری شهروندان میتوانند بهر تامین امنیت و ثبات و سالمی جامعه مبارزه آتش‌ناپذیر با تمام جنایتکاری‌ها خصوصا در قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر موفق شوند. برای پیشگیری از ظهورات نامطلوب زمان معاصر و نگرویدن جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی در ولایت ساراتوف فدراسیون روسیه با مساعدت جمعیت تاجیکان بین دانشجویان تدبیرهای فرماندهی گذرانیده شد. گزارش محمد علی سفر و خورشید سعید احمد. ملاقات واخوری مسئولان جمعیت دوستی تاجیکان ولایت ساراتوف با هموطنانمان از جمله دانشجویان تاجیک که در مؤسسه‌های عالی تعلیمی تحصیل می‌نمایند پیوسته برگزار گردیده این نوبت در ارتباط با پیشگیری جوانان از شامل شوی به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی صورت گرفت. اثنای برگزاری این تدبیر مهم مسئولان جمعیت با جوانان و دانشجویان اوید به هدف‌های غرضناک حزب و حرکت‌های ارتجاعی اظهار اندیشه کرده تاکید نمودند که فریفته عمل‌های مغرضانه آنها نگردند. از چورابینی امروزه ما به خود خیلی معلومات‌های زیادی گرفتیم و میناداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که با ما جوانان و دانشجویان غمخوانی مینمایند. سال گذشته من دانشجوی بهترینی همین ولایت گشتم. در ولایت ساراتوف فدراسیون روسیه فعالیت جمعیت دوستی تاجیکان در برابر معرفی تاریخ و فرهنگ اینچنین به همایی و متحدی هموطنانمان نگرانیده شده در حفظ حقوق و منفعت آنها تدبیرهای سریوقتی عملی کرده می شود. دانشجویان تاجیک اعضای فعال جمعیت تاجیکان ولایت ساراتوف بوده در برابر شرکت فعالانه در کارهای جمعیتی آینده به حیث متخصصان ورزیده برای پیشرفت و شکوفایی مملکت سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از ولایت ساراتوف فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. ҳамасола аз санаи 25 ноябр то санаи 10 декабр 16 рӯзи алайҳи хушунат дар оила қайд карда мешавад. таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда инсон ва ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҷавҳари конститутсияро ташкил медиҳад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи диваштич. ҷиҳати боз ҳам коҳиш додани пошкории бемавриди оилаҳо کارمندان اداره ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتی در همبستگی با کارمندان اداره سود ناحیه در محل استقامت دهه‌های 8 جماعت شهر و دهات از نزدیک با ساکنان واخورده مضمون و ماهیت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند را ذکر می‌سازند. همزمان با اهالی فهمانده می‌شود که طبق تقاضای قانون‌های مملکت
در جمهوری تاجیکستان تنها آن نکاح اعتراف کرده می شود که در مقامات دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده شده است. تنظیم مناسبت‌های اویلوی در اساس پرینسیپ‌های اختیاری بودن عقد نکاح مرد و زن، برابری حقوق زن و شوهر در عائله، حل مسائل داخل اویلوی در اساس موافقه طرف‌ها، افضلیت تربیت کودکان در عائله، غمخوری نسبت نیک احوالی و رشد و کمال آنها، تامین بیشتر حفظ حقوق و منفعت‌های اعضای نابالغ و غیر قابل مهنت عائله صورت می‌گیرد. هنگام نکاح و در مناسبت‌های عائلوی همه گونه شکل‌های محدود کردن حقوق شهروندان از روی منصوبیت اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی یا دینی، اینچنین تحصیل و مال و ملک منع است. حقوق شهروندان در عائله در اساس قانونگذاری درباره عائله و در حدی که با مقصد محافظت حقوق، منفعت‌های قانونی، اخلاق، سلامتی دیگر اعضای عائله و شهروندان لازم میباشد محدود کرده می شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در 5 سال اول عائله‌داری، عائله‌های جوان خیلی آسیب پذیر می‌باشند و مطابق شوی عروس با محیط نو زندگی و خانواده نو با دشواری صورت می‌گیرد، چون که آنها خیلی جوان می‌باشند و برای عائله‌داری و معرفت عائله‌داریشان تیار نیستند. جهت پیشگیری راه‌های بی اساس و بهانه‌ها، پاشخوری عائله‌ها در همبستگی با کارمندان بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی، سودی‌ها و کارمندان اداره سود ناحیه نیز جهد و تلاش دارند. عریضه‌های نسبت پاشخوری عائله‌ها به اداره سود ناحیه وارد گردیده، نخست در جلسه داخلی مطرح گردیده و دعواگر مصلحت‌های مفید و مدت معین مهلت پیشنهاد می‌گردد. خرسندی بخش است که این چاره‌ها بیشتر به مستحکم شوی عائله‌های پاشخوری ساده مساعدت می‌نماید. امروزها نفران زیاد به سود ناحیه دیوشتیج اوید بکار کردن عقد نکاح مراجعت کرده، از سود خواهش کردند که عقد نکاح آنها بکار کرده شود. در این زمینه شهروندانی هم وجود داشتند که صاحب 3 فرزند، صاحب 2 فرزند و زیاده از آن هم موجود میباشد و ما سودیا همیشه کوشش بران میکنیم که برای نگهداشتی عائله طرفها تمام تدبیرها را اندیشیم، با آنها مهلت‌های آشتی شوی تعیین میکنیم تا که همین پیش راه صد ویرانشوی عائله‌ها گرفته شود. مورد به تاکید است که جهت در سطح خاطرمان و فراموش نشونده دایر گردیدن عقد نکاح شهروندان با دستگیری مولوی ریاستی ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت سوگ، خانه عقد نکاح جماعت‌های دهات دلیان و یختن با کمک بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ناحیه دیوشتی، خانه عقد نکاح جماعت دهات موجون به طور معاصر تعمیر و ترمیم و با لوازماتی برای دایرسازی عقد نکاح مجهز کرده شد. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. وابسته به انتخاب درست همسر در حیات عائله‌داری، عزت و همدیگرفهمی، به جا آوردن احترام والدین، تعلیم و تربیت و در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی به پایان رسانیدن فرزندان از طرف شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در موضوع آداب عائله‌داری چاره‌بینی ترغیباتی و اطلاعاتی برگزار کرده شد. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در تطبیق سیاست اجتماعی و فرهنگی دولت تاجیکستان 3 عامل اساسی جامعه، مکتب و عائله باید در همبستگی زیج فعال باشند تا اینکه نسل نورس و جوان کشور در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی ملی و تحملگرایی تربیت یابند. با این مقصد طبق نقشه چاره‌بینی‌های شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در موضوع آداب عائله‌داری و اعلان 16 روز بدون زورآوری در عائله در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو میز مدور و عکسیه ترغیباتی با اشتراک مسئولین ساحه، ریاست کار با زنان و عائله و دانشجویان و آموزگاران دانشگاه مذکور برگزار کرده شد. اشتراکداران در موضوعهای آداب عائله‌داری، مسئولیت محبت و عائله، آداب مناسبت در عائله، آداب احترام زن و شوهر در عائله و دیگر پهلوهای روزگار و عائله‌داری برآمد کرده اید به آمادگی جوانان برای بنیاد عائله و استواری و پایداری آن مصلحت‌ها دادند. با جماعت‌های دوردستی ولایت ختلان سفر می‌کنیم و در آنجا اوید به مسئله بلند برداشتن معرفت حقوقی عائله‌داری شهروندان صحبت و خوری می‌کنیم و کوشش می‌کنیم که با شهروندان فهمانیم که سری وقت برای به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی، برای تامین نموندن حجت‌گذاری، یعنی که شهادتنامه تولد، سری وقت گذشتن از عقد نکاح به شعبه و بخشو و شعبه های ما که در نزد جماعت‌های شهرک دیگر فعالیت میکنند مراجعت نمایند.
тавре масъулон иброз доштанд давоми соли ҷорӣ пайваста баргузор намудани чунин чорабиниҳои мақсадноку самарабахш аз ҷониби кормандони шӯъба ва бахшҳои раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа бахусус оилаҳои ҷавон дар шаклҳои суҳбату вохӯриҳо ва корҳои тарғиботӣ дар самти ҳамдигарфаҳмиву устувории оилаҳо мусоидат намуданд. дар 11 моҳи соли 2020 маълум гашт аз тарафи шӯъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон 2157 адад сабти бекор кардани ақди никоҳ ва қайди давлатӣ гирифта шуд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 254 адад кам ба қайди давлатӣ гирифта шуд. дар идома аз ҷониби кормандони шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ба ҷавонони донишҷӯ варақаҳои иттилоотиву тарғиботӣ тақсим карда шуд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. дар донишгоҳи давлатии Данғара таҳти унвони муаррифии дастовардҳои зеҳнӣ эҷодии донишҷӯён чорабинӣ баргузор гардид. Тадбири мазкур дар доираи амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф барои солҳои 2020-2040 амалӣ гардида, имкони хубе барои муаррифии истеъдодҳои ҷавон фароҳам оварда шуд. гузориши ҳамкоронамон. муаррифии дастовардҳои зеҳнӣ эҷодии донишҷӯён чунин унвон дошт чорабинии илмию маърифатии донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара ки таи як ҳафта идома дорад. ин навбат намоиши дастовардҳои донишҷӯёни факултаи идораи давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва рушди сайёҳӣ муаррифӣ гардид. дар чорабинии мазкур дар баробари устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара ҳамчунин намояндагон аз дигар неҳодҳои ноҳия низ ширкат доштанд. бояд гуфт ки дар намоиши имрӯза аз рӯи шартҳои озмун дастовардҳои назариявӣ, амалӣ, тарбиявӣ, ҳуқуқӣ, сайёҳӣ ва педагогии донишҷӯёни факултаи идораи давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва рушди сайёҳии донишгоҳ муаррифӣ гашт. донишҷӯён тавонистанд ки натиҷаи таҳсилоти нимсолаи худро ки дар давоми таҳсил ба даст оварданд пешкаши аҳли иштирокчиён намоянд. албатта чорабинии имрӯза дар натиҷаи онро дод ки он тамоми самтҳои гуногуни муҳими ҳаёти ҷомеаи имрӯзаро дар бар мегирифт. ҳамчунин дар ин чорабинӣ бозиҳои расмӣ касбӣ низ аз ҷониби донишҷӯён пешкаши ҳакамони озмун гардонида шуд ки яке аз онҳо маҳфили аз ҷои бархезед суд меояд ном гирифта буд ва донишҷӯён бо маҳорати баланд аз уҳдаи нақшҳои ба зимма дошта баромаданд. маҳфили аз ҷои бархезед суд меояд. ин барои баланд бардоштани баробарҳуқуқи марду зан дар оила, эҳтироми марду зан дар оила ва сатҳи хуби зиндагӣ, як дарси хуби оиладорӣ барои мо донишҷӯён мебошад. дастовардҳо ва лоиҳаҳои инноватсионии донишҷӯён давоми як ҳафта аз ҷониби донишҷӯёни 7 факултаи донишгоҳ муаррифӣ гашта, ғолибон соҳиби ифтихорнома, грант ва дигар имтиёзҳо хоҳанд гардид. он навовариҳое ки аз ҷониби донишҷӯён пешниҳод карда шуд ва беҳтарини онҳо бар рӯи хатти дастовардҳои донишгоҳ ворид карда шуд ва аз ҷониби раёсати донишгоҳ онҳо қадрдонӣ карда мешавад ва барои амалишавии онҳо тавсияҳо дода мешавад. бояд гуфт ки ташкил ва гузарондани чунин чорабиниҳо дар баробари табодули таҷриба миёни ҳамдигар инчунин баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сатҳи касбияти донишҷӯён мусоидат менамояд. Салоҳиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. идомаи ахбор. дар рӯзҳои сарди фасли зимистон кормандони муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холофи ноҳияи Хуросон дар баробари пешгирӣ намудан аз буриши ғайриқонунии дарахтони гуногуни мевадиҳанда ҳамчунин ҳифзу нигоҳбини паррандагону ҳайвоноти даштиро бар зимма гирифтанд. боришоти зиёди барфи чанд рӯзи гузашта кормандони хоҷагии мазкурро водор намуд ки дар минтақаҳои баландтарин корҳои биотехникиро анҷом диҳанд. аз рафти ин тадбир ҳамкоронамон Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид гузоришҳо мудда намуданд. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холов воқеъ дар ноҳияи Хуросон баробари фаро расидани фасли зимистон серташвиш гардида дар баробари ҳифзу нигоҳбини ҷангалзорҳо ҳамзамон ҳайвоноту паррандагони нодирро бо ташкилу гузарондани корҳои биотехникӣ аз нобудшавӣ эмин нигоҳ медоранд. мо кормандони хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холови ноҳияи Хуросон тасмим гирифтаем ки барои паррандагон, ҳайвонотҳои кӯҳӣ мана хошок, гандум ҳамин чиёро
оварда чошида истодем тое ки ҳамин паррандагон осеб наёбанд. ин навбат намояндагони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холофи ноҳия корҳои биотехникиро дар минтақаи ҷангалпарварии Ганҷина анҷом дода ба миқдори зарурӣ маҳсулоти ғалладонагӣ, бедаи хушк ва коҳ пошиданд. роҳандозӣ намудани чунин иқдомоти наҷиб то анҷоми мавсими сардиҳо идома ёфта, ба ҳамин васила кӯшиш бар он доранд ки талафоти паррандагону ҳайвоноти даштиро пешгирӣ намоянд. ҳамчунин як миқдор маводои хӯрокаро захира намудем барои зимистонгузаронӣ, барои ҳайвонот, паррандагон. дар барфҳои оянда ҳам тасмим дорем ки корҳои биотехникиро анҷом диҳем. дар ин муассиса имрӯз беш аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида ба хотири ҳифзу нигоҳубини ҷангалзорҳо дар 3 дидбонгоҳ ба таври шабонарӯзӣ фаъолияти худро пурзур намуданд. бо назардошти маълумоти оморӣ 93% ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳу пуштаҳо ишғол намуда, ин ватани бииштосо дорои табиати рангину пурғановате мебошад. маъз ҳамин нуқтару масъулини хоҷагии ҷангали ин минтақа ба хубӣ дарк намуда, дар баробари ҳифзу нигоҳубини дарахтони пиставу бодоми ҳосилдиҳанда ҳамчунин сол аз сол дигар мавзеъҳои чарогоҳҳоро кабудизор намуда истоданд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, барои барномаи ахбор. рӯй овардани ҷавонону наврасон ба варзиш аз солимии миллати тоҷик шаҳодат дода барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид гузоштааст. дар ҳамин замина дар шаҳри Душанбе мусобиқаҳои варзишӣ ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим баргузор карда мешаванд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. 9 декабри соли 2020 мусобиқаи футболи хурд байни кормандон ва омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон оғоз ёфт. дар расми кушодашавӣ таъкид карда шуд ки раёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст ки мусобиқаи футболи худро миёни кормандону омӯзгорон бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи кормандон ба варзиш ва дарёфти ҷоми донишгоҳи миллии Тоҷикистон ташкил намояд. тибқи ҷадвали баргузории мусобиқа дар он 22 даста аз факултаҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон иштирок карда барои ба даст овардани ғолибият сабқат менамоянд. акнун рақобати дастаҳо оғоз ёфт ва футболбозон байни ҳам рақобат карда барои ба даври финалӣ роҳ ёфтан талош хоҳанд варзид. рафти баргузории мусобиқаи футболро доварони соҳибтаҷриба назорат карданд. бояд таъкид намуд ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон чунин мусобиқаҳо пайваста байни омӯзгорон ташкил карда мешавад. ҳайати роҳбарикунандаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомали Раҳмон дар самти таблиғу ташвиқи тарзи ҳаёти солим иқдом гирифтанд ки миёни устодону кормандони зерсохторҳои донишгоҳ мусобиқаи футболи худро таҳти унвони ҷоми донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор намоянд. ҳадаф аз баргузор кардани мусобиқа тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байни омма ва ҷалби омӯзгорон ба варзиш мебошад. мусобиқа то рӯзи 25 декабри соли равон идома ёфта, дастаҳое ки ба даври финалӣ роҳ меёбанд метавонанд ҷомро соҳиб шаванд. дастаҳое ки ҷои якумро ишғол менамоянд бо маблағи 5000 сомонӣ, ҷои дуюм 3500 сомонӣ ва мақоми сеюм бошад 2500 сомонӣ қадрдонӣ мегарданд. Нуриддини Қурбон, Холмаҳмади Давлат, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи варзишии волейбол миёни донишҷӯёни донишгоҳу донишкада ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии пойтахт доир гардид. тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудани сокинони пойтахт ба машғулиятҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш миёни ҷавондухтарон ва ҷавонписарон, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии пойтахт мусобиқаи волейбол баргузор шуд. дар мусобиқа ҷавондухтарон ва ҷавонписарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии пойтахт тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии волейбол иштирок намуданд. дар мусобиқаи мазкур 27 даста аз ҳисоби ҷавондухтарон ва ҷавонписарон, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии пойтахт ширкат варзиданд. маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупории мусобиқа ки дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ноҳияи Шомасур баргузор шуд, зикр шуд ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ба имконот ва ташаккулёбии механизмҳои амалии ҷиҳати тарбияи ҷавонон дар рӯҳия ва тандурустӣ, инчунин баҳри рушд ва оммавию мукаммал
амалгардонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ташаккули шахсияти солим ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҷавонон озмуни мазкур баргузор карда шуд. Дар асоси хулосаи ниҳоии аъзои ҳакамон, мусобиқаи волейбол миёни донишҷӯ духтарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҷойи якум ба дастаи донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия, ҷойи дуюм ба донишкадаи сайёҳии соҳибкорӣ ва хизмат ва зинаи сеюм ба бозингарони донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ дода шуд. ҳамзамон миёни донишҷӯписарони муассисаҳои олии таълимии мамлакат ки дар мусобиқаи волейбол ҳунару маҳорати хуб нишон доданд, ҷойи аввал ба дастаи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов, ҷойи дуюм ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ ва зинаи сеюм ба донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия тақдим гардид. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.